أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. O maremo walla tiga en balle o amuna maga ana nema do kiseji ni farsenen kama aro idun kono ro sero seraga batiriya arna nema do kiseji ni suka ma den kama kendangi halle insha Allah toujours aga wasera mo beri o wala laken continue ne toujours awa yani sallo benu ga wono nafila nu ngani o kunya kama donc humbe nu ga ngoto ta sui o ti kuni sunanu al muakkada o sehe gun kama kendangi halle rakat tal fajr go saka ken kama fajr ara kanum billi donc wala la be ga dangi o sehe ken kama donc ke wala halakeni nahila nu benu ga wono nga o gara humbe nu ko da kumba ka martabari me karani nahila nye serebe gani hakare tongri fasamuntaw khere khere nderiri donc horni sehe kuya kama ati faslun keni fatam banje salatu duha uluhan salle mustahabbatun aqanun teni uluhan salle aqanun teni donc ahul logeni arakanu hilli وأكثرها أهو جبه 8 ركعات كان أركانو السجية أنا أركانو هلي سلي أو تهيان قرنا نسلام ورا نحلو تنسلي نتهيان قرنا نسلام ورا نحلو تنسلي نتهيان قرنا نسلام ورا نحلو تنسلي نتهيان قرنا نسلام ورا مسامع غير تيمة سجوي ما أهو لغين أركانو هلي كم وراني دونغو ألو أمولو هنسلي ألو أكبرني أركانو هلي وبأنا اللي غادا أنا أكبرني أركانو نغتي وبأنا اللي غادا أنا هلو تنكهينا يتومي bangana te anga ki yani ni kambanga ke gonde segui donc alike mazabi ni aho gabe ni segui ulu hasalle kenda gale ulu ha yani ulu hane kanga ke ngore ni salle yani nahilan salle yani awonya na kiyembu halle nan sege nahilan salle ngana diga donc awo gebe ulu han salle nga jopana noye من حل النوافل إلى الزوال نوتو نهلا سلينا عتنا نديا ورا مكاتا زوالنا دونغو لو هنيكي كمورني سوان سالي حلي كيان غنا بوغنا ندوتا كيان بو حلي تنجيكي منتي مي كاتا تناتي منتي نوتو كيان نديا ورا ما زوال نديا ورا مسلانا نجوبا بري سوكاو مندني ولوها نسالي وقتنا دونغو كمورني سوان سالي حلي ما غنا ama qorti nangiri yarango antla lazbinu antla halal lazbinu anda jateli ga kiyemba ke wonta jike miniti baga donc au gemme yarango gilina diga anda ngulu hanu salli da sababunya hadise khere khere deri ken ga kama faradi sallallahu alaihi wasallam terebe diga mo ngani ana so wan salli natla o tawna salli batena allah hingo masama kiyenga diga bugu kiyembu halle na wucenya an wara kanu hili salini donc yani ta'adilu thawaba hajjataini ta maini tawo ge me hiju tibandu hili baraji aru umura tibandu hili baraji donc fasamu tawo khere khere de wara namo bo uluhangore hitin nanti srebe gana joba anda walla ko be anda salli lengi nati jako yana kama kumane karana salli kumane halana salli la kempe donc tanga wa maga ko tanu benu anga salli ni anga ma kita ko tabe na tokono donc honda kinga donc kiyani namo bo ura ulu hankoni kenga buno nga na hela tanawono awurni kengoni kenna hela kangai yotna rati tahiyatul masjidi wala misire kunyinde
donc akeni nahila anga ro bisira ni wakati gina da nahila salle ngo gemme kenga ati salijinga ana ma tagu ana araka no hili salli na sababu misira sigi beni batiye je keberenga sigi be go misira nga anda ken koyi sababu yara ngo tawunu salijinga allo wakati biti wakati na dina hila salle gemme kenga ati ube nahila salle ngo ni teni ko be se kun kama nan dangi na hutu la gasran salle halle kata huturo nahila salle gemme kendi angana rokendi misira di ngo tawunu walma yani fajri mbu halle makata yani sowa ngora salli makata kiyen ngora buguna kiyen wulu hanga atinga donc nahila salle takendi angana ro bisira do koni ginna dayanga ma fajri ara kanu bili salli akini nahila on ken salli ni mais dat na ngo bisira ko ine yana kena yugo way wo gani awa juma ko tanga Allah ni almami da khutuba commencer donc Allah ya alma bi sedu bi marin kamara khutba commencé anna magati an wara kanu ko ile salina o tawna na khutba ndrenga donc ku no honori e qawranu ou bien Allah ji ra fardan salle jopa ma taw tahiyatul masjid genare aw farda ke jopa na alma batidro aw fardan sigira surono aw tahiyatul masjid ke surono namo ati wa tahiyatul masjid bi siran ko yinde wa hiya rak'atan akene ara kanu hillai awara kanu ko hili salini qabla an yajlisa yara nan samia taren kan yara go tawnu wala tafutu me ana kanu ko hili salen tafatini bil julusi titarenga tafatini titarenga ke woredi allo halle misreni ana ngawa kilina ara kanu ko hili salli na sababu ya salli jinga donc me amungu anta on dansime amadi gana hirne ya o gilina salli namo ke ngana bugono nga warni nahila be to kene qiyamu ramadana sunga so nafila qiyamu woreni sikke awa me qiyamu aro salle nganari dome ke ngoro no wari ngana salle ye sunga so nafila donc nahila be go salle no sunga so di donc yotinara qiyamu ramadana yotinara at-tarawih ngoreni tuma bugu salle sabu salafu salihu awa siri dangi do na utu sahaba no hibelu ga toki kuma e hundi ga moyi indara kanu hili salli o tawno ni tume buri o tana salli ni tume buri o tana salli ni tume buri donc ken sabore wa khaliti salatu tarawih ke ngore ni tume buku salle ke qiyam ramadan ke akadi nafilai bo ke ga tingorno angana sawo salli nan tla donc na utu kenga na diga wara fajiri nga donc a wakati ni kenye namu atu wa qiyamu ramadana sunqaso nafila sunqaso sikke yani ya qadi nafilai wa huwa 23 rak'atan araka tambilo araka no sikkani be shafi'i wal witri shafi'i no witri ngo jatene kendi tambilo rara kanu shiki safino yitiri ngana kai bo asali a wakati ora kengoni donc keta a ara kanu jate a hegar kenya koni bo ara kanu ku jate nyamo gondi awa nyamo gonu siki wari asu asade yari nyamo hana ara kengo nyamo hana be garari ara kengo di kengani tambile aro ara kanu siki sahabanu ya salili na yake tambile ro ara kanu siki donc be hono kawanya na tanjikero ara kanu tumbi shafu yido witri takendi bari na sababu ya sahabanu huberu ga Makka huberu ga Madina isu ko mande tambile kero ara kanu sika salili me huberu ga Makka ikundi ga boy ida ara kanu hile salina tla iwo alkawa murmuru tajeru en sagina ara kanu hile tanasalli alkawa murmuru tajeru bo sahabanu beru go Madina kula famu nanti iku tambile ro siko salili Makka go ngana tambile ro siko salili me Makka go ngana ara kanu hile salina tla iwo alkawa murmuru tajeru bo iku go Madina alkawa kaddu kumaka kabirenga makango ndu hiri baraji nga bo ira jateli ya keta makango kuga wo
alkawa mulmule be yana tanjeru ikulla jatelga na arakanu hilli wara kembatendi donc ke woren tampiliro siko awa yani tampille aro arakanu siki arakanu su hilli halle angana arakanu hilli tanaka hay awara gemuma donc tanjikiro arakanu awa nyeria donc kendi tawra hilla diga donc noko kere do ka hanaw ke kamma ko wasali na tanjikiro nyerai kem palero safu do witri garni bo ogu maga wasali na yara kanu tamiro hillai arakanu tamiro hillo ke nyama halle oro witri gorni kene arakam bane ke wona su ko mande arakanu tamiro siko hadise khere de rigeni sabu aribaga aisha to maga nanti fare sallallahu alaihi wasallam yani ma zada rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wala fi ghayrihi ala 12 rak'atan ba'daha al-witr baka o ma aisha maga aisha ti fare sallallahu alaihi wasallam su gaso heu fare nguru na hila ma hu arakanu tamiro hilloya arakanu tamiro hillo anaken salina tla o kitena arakam bane salli kendi witriga arakanu tamiro hillo anaken salina tla o kitena arakam bane salli kendi witriga ke horena su ko mande witri ndakawari arakanu tammi arosiko donc ko maka na kenya kama kinga ko ino gara kebe ko aro war hanabe ko hiye sahade bay kitabe beri aro gara tanjigoro tumo bebe ko tanjigoro nyeru bebe ko asu sahade yani donc kadi ke woni arakanu hilisu o salamu alla arakanu hilisu o salamu alla humbe woni kote ngani kene ana salli na timandi sabu na habe ga way fasabu dawo be ga wara donc kena khotonda awa ke valeur na ngora dadina dana balaga salli na bononi sujudu nyayi nyam goni na ruku nyayi nyam goni na tahya ngarana timandi namo يعني وقيام رمضان سنقص سيكي وهو 23 ركعة أركانو تنبل أركانو سيكاني بالشفعي والوتري شفعي والوتري تقواري donc tamiro siko ken ko ni deni tamiro siko kana ko ni deni ko mi tam wala tanjikero nyeru be kana be ko namu ke gara bugo nga nahila no be no wona yugoni wassalatu aruna nahila salli qabla zuhri salahana kane wa ba'dahu aru salahana balle wa qabla al-asr aru lagasaran kane wa ba'da al-maghribi aru huturum balle والعشاء أرسوه خانا كانيرو أهله دونكو يرانو سلا نسالني أن الناهلي أركانو هلي ولا أركانو نغتي أقانو ديني سلا نسالي حلي غري دونكو أن الناهلي أقانو ديني ويرانو الله سرانغ هنا سالني الناهلي أقانو ديني دونكو بين الله سرانغ سالي حلي ناهلي سالي دانو كسامة هتورو موكيني masama ngori kana huturon salli yaro huturon ga go salli ni nahila salli dano huturon salli halani sa nahila salli la khawu ideno donc huturon salli halle arakanu hili na salli na timadi wal ma arakanu tummi fasabu daw khira dirare sabu faridi sallallahu alaihi wasallam arakanu tummi huturon salli halle yani ta'dilu 12 ibadatan 12 sanatan na dawo gemme sido tamiro hillo allambati ay srebe na huturon salli atla halle huturu sallinga arakanu hilli toke wal marakanu tumi nani amase iro mena gati dunabi donc tawo gembe sino tamiro hillo alla batay donc sere dakawa harti dukuri huturon salli halle maga yaranga amesa ga girna joki donc ango na hela no beru sallini andi salli fasabu daw khere deriri donc na utu arakanu hilli wal marakanu tumi turon salli hale akanu ten mosri namu bo sarango sawo gasali na nahile arakanu hilli wal mahube ga bu ke akam den sawo ngana salli hale o ke mori nahila salli ngononga namu dongo na diga wara ma wuru no nahila ngana kanu teni tinada kiye nahila nga namu mati walaysa fi zalika tahdidun qempa manya kuri
ora ko innanti yani salatu qabla zuhri wa ba'dahu salahan kan rahalle yani qabla al-asr aru al-asr kan wa ba'da al-maghrib aru turub balle wal isha aru sawo kana kan rahalle biati walaysa fi dhalika tahdid qamba na araka njate ngakuri ke ngure hillo ni hadaw na to ni hadaw tumun ni hadaw wala humbe gambu kenga nanti ke qamba wono labudda fukaran kege wala ma ke qamba no dongo anda dangini keni ay tikentano tahdidu de qamba tibal awara yusallima aw sallim tayassara lahu hibega ni hara hakke bega na ni hana do ken sallim namo bukenga na bugo nga tuzuru nahila do be do wono ay woni sajdatu tilawati qur'ana qarange sujudiye tilawatu qur'ana qarange sajdatu sujud kendi sujudiye bane bo dingira do yoro qur'ana ri an qur'ana qarante an gawa gemme dingira no tambiro bane ay an qur'ana qarante wal ma on kamana tawna qur'ana qaranga na yatrenga donc ango ngana kendo nunga ango bipi na sujude bane ya donc no kuno tambiro bane ani mais na pour que na gata bipi na sujude ke ya sharti dan way angana sujude ke na ana maganya njongo indengo no kusi awu yile awu munu ne njongo indega ndakimba kanga awu munu na nyile na njongo ikimba kanga sabu sujude ndanya na no kutana no ko be ga hiti kimba kanga awu yile na njongo ikimba kanga donc kenga na bugo nga ana ji saliji kanga an qur'ana qarandenge no kunu goyi na ji saliji ndanga ma sujude kunya namo sikandi kendi anani ango no kumbe ango tapi be kama ango tembe be kama nanya seneni gida na nyime watu saliji nga sabe ango dingira ber no kusene ta sujude kenyana anani rabu be no gawanyi me kadenga ananyu khana seneni namo era to sajidatu tilawati aru qur'ana qaranga sujudiye akhana di mustahabui lil qari'i qur'ana qaranga nan dangani lamo qur'ana qaranga nan sujudiye kenyana bade ahiladi wa qasidi listima'i aru terengande kere kana qasidi ken kere dana alistima'i terengande ngere na ange yimenta kamana qara be karsa kamana qara ayo kamana dauna anta ko imeni pour que na qara ngande ke terenga donc qaranga na ke na ke sujude no ke aganaya anganya rapate ube ya ke kiyai saliji ndaki na misal de ake makata jana wanke be go mana terenga an hana wanya na rapate donc on ko mana qaranga na be terenga ora ko inna dia na ke sujude ngaranga ange be go mana terenga an hana sujude na rapate me sharti ko kena ke sharti ne ana je qaranga na ke amaga ni lebede di amaga ni iya gareni donc ana ji saliji ne donc ke ngore ni ikana al qari'u oti terengande ngere na go sujude kenyana kenya ikana al qari'u qaranga na kenda ya salihan de aga rosurono lil imamati al mama onda de yango ko manan tawo takebe qaranga den tirga donc ginna dai sariadi aro yana al mabiya ke ngore ni bi ankana anya sakara anya yugoyi amaya ya gare aqilan yani balighan anya baligya amaya lemine mutawaddian anya laga nay amaya sere saliji ganda serebe donc ghayra qasidin karanga na ke maganya kere ndana ya isma'un nasi suru mukenga husna qira'atihi e qarange zuroyga amaya gari kebe wo ko manan qara atawo iben bitinandi wasoy atawo iben bitinandi qadena li in qara suruna suna di qaran qadena li donc amaya ni qur'ana qaranga na ke tawo iben kenga ku shartu na serebe go kamana tirenga pour que kelo sujud na bate o be kelo da sujud na bate ku shartu na kenyere kenga na ga hange be go kamana kara angana ke sujud no ko ngui o gara shartu be ko na ndangi ko be ana isaleji nganga ana ni anyi le na njongo ikimbaka nga ana ya yira be wanga asendeni ango dingira be no sendeni ku natime bare anganya na har ginda da yange dawo imena na kara pour que suru na kara nganetu bo sujudu ko be do hake an ko mana qur'ana qara anda salle no yaro ubi anda sallero
madama ngana kiya ango sujude kenyana gina de ango salle nyari anda alhamdulillah qarana dilla angara no ko be wutu sujude de ngira ngare ngara kiyai ango bipi na sujude nya ngara bihi na sujude badanya kemera ango kitene na giri na zigi na hokara na kitena qur'an laga na continue do salle nga almami go kamana almami ngana sujude kenya ango be no gora halle a hanawo anyana rabate namo keta sujude ke akitere dingira no manbere qur'ana re awre kenya koni atu wa'idatu sajadati sujude dingira no jate allati sujude dingira no benu yusujadu laha igo sujudinara yani wa'idatu sajadati sujude dingira no jate allati sujude dingira no benu yusujadu laha igo sujudinara ihda ashrata sajdatan dongo sujudu tamiro banani be qur'ana re do kono be go ko ni nanti yere di sujudu dingira nga asuka o majena ngawa gembe tamuro karwai me almami maliki raji madina karanganu kunge munde mo tamuro banare kes babu almami maliki ran laga neya ti kun tamuro banare nakatono maliki man laga neya ti kuma ke ma ke ngore ni maliki ma kunta jate nari kun nakato be nuga wono iga daje tenare me ngara ni mushafu ni wono kunga runai donc mushafu ni wono kunga runai ke ngore ni mazhabi ni wono kama kungo golil ta tamuro karo ke suka ma dinga ken so bura orni kunno kono ti tonga na ko inanti kuntari sujudu de gira ko be no jopene suratu al-a'raf jabara wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun aw jopene nonga ana bu suratu al-a'raf donc angorni awa nongo na utu nonga Allah warama suratu fussilati kena nyamaranga donc suratu fussilati khalle ga kabere no kunu be nga dare on ko nyakoni ati wahiya sujudu de gira no kun yani ma adallati ma ganta humbe fi najmi hiyo suratu najmi kenta suratu najmi ni wa najmi idha habe madalla sahibukum ma gabe wa najmu njemera ko wasjudu lillahi wa'budu kenta jatenari bane ahillandi walishiqaqi aw suratu lishiqaqi idha as-sama'u shaqqati wa azlat li rabbiha wa huqqat ay amma hizbeni ken sura no wa idha quri'a alaihim al-qur'an la yasjuduna donc sujude danyana no sujude dingira he no ko sikande be wono ke ga danyana ri keni نعم كنا بقولنا والقلم سورة القلم ني نون والقلم وما يسطرون نقوم بهينو نتي يعني يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود دونك نو كان خنا نجات ناري كنا بقولنا وساديات الحج أرو سورة الحج هلاندي أنا قوم الدينجرا نو هلا وكتير سورة الحج دي سورة الحج ني يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم دونك أو يعني هاي حزبو أنا بقول كمون بعنا أو كتني حزبو أو يعني تنجيكرو نقطني أو كتني كني دونك كنو تورا كمبل لندي كيغاني يعني اسجدوا ربكم يعني واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون او ركني كنت قداري نوكو هانا هونو كيمو جاتناري كني وما يهين الله فما له من مكرم دونك كيمو جاتناري ان الله يفعل ما يريد كنو نغاتان داري سنو كنو كتاميرو باني سوكو ماندي ngari donc kani wa munun Allah maga harna o ke mudi sababanga وتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أجمعين إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.